Jarang digoyang, ajakin goyang say, jangan ditahan. Mari bergoyang, biar nggak bosan. Lemesin aja say, goyangkan badan. Tentunya bosan, jarang digoyang, ajakin goyang say, jangan ditahan. Mari bergoyang, biar nggak bosan. Lemesin aja say, goyangkan badan, Nungguin ya, nungguin ya. Goyangkan badan, goyangkan badan, goyangkan badan.
It's coming up.
datang di channel YouTube Aldi Kopten Official. Silakan tekan tombol subscribe. Semuanya tangannya di atas.